Hello gagayam na imbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Well, manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan tiintay drama ita. Ngam sakmay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa gagasa ka na amin nakabagyan na dita naggasikan ka ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti ko na ni Kabsat Ilyang, dirman ang biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas lastog, wano palpalanggwad ming agasawa, at daurnong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong taije bangko? Ay na, Rosito, di na magmuman iti kalmanan, itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo, ala kayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrap di bangkaw. Sa pa'y dakil tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta taan nakadulay. Saan mo siguro? Di mula mo makapadana ka talaga. Ijak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta akwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil abalay, kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay, basik kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kadamatan babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw ray. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito ilubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa, tay inted da kwartata, edi nagretiro tan, lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na yan. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang nga raw, planuan tan, ti panagpatakder tay ti balay ta, tapno malpa sa dagaws. Ay na, napintasan to'y balayo nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan nyo nga iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbaraw, abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidakil abalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon yati kayat may, isuti aramidon may. Kat awan makalapod kada kamay. Kwartami mo, ti aramaton may. Iso nga awan, ti sino man na makibiyang iti panggading may. Ha? Uwing karon, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na ijay? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intangarulan. Agure ka. Apay anagbasit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruwarta akwarta.
Maday kubag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na kwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pagtidua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas gagangay lati kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po utak kasi nipdot da nga ikubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No basta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tama nga no isuman ti pagsaksakit ang tinagam dan karon. Baybayan tayon. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kan adama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami iti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't mimot apadasan ti agbalay iti dakkel. Habang sibibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga rod ti balay yawn kabagays. Basik nga raw. Kaya mitay dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya kung tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan a balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iso dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata a kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti imbagami ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 istures la siguron. May maya do 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay, mabalain. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan ta pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawana. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ah, Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema.
Si kamula tinapilay iti masida. Saan itan? Dati paggagastusan ta. Nalang nga raw. Aginut ta. Tapno makabalay ta iti dakkel. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayat di pala ngayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarak tinaglutaw iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat kan panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta ti may sangal daw. Mamidwa pa ilaan. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray ta italaday ta ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, inton malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabahom itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, ang lata, kikay. Rayam nga raw, da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kintatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas dyan nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin di kas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornongon ta kide pangnayaw ni ti may gatang iti materialis lakay. Ay, siya pa ya daw. Ado pa iti paggastusan iti may patpatak. Tarabalay ta. Agina natawan ba bakal? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa ilang araw ti tawiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari sa dakilabalay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tap numalpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin amagata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta nga main kimbaga ti karpintero. Yung di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Rasan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta.
Ibagata akas amen. Kay, nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam tiyag balay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tay na utang ko a kwarta. Kat, kumusta ti balay yo, nanang? Nalpasan? Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel din nagastos yo ijay. Wana, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami di ti balay, nanang. Nangrunan no kas ti kadakkel. Talupay mo nga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Huwag magkaydi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo Sanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi Jay. Amok ti style da nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso nga agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid da lakay. Nagdakkel mo nga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito idi. Dahito'y tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa di magatang ija. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod da iti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kay? Ilyang bakay. Adamaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kay, kasanaw. Ipasarding tapay lang. Ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti tao, bitin ti kwarta na. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan ta nga ron nga iti kwarta. Awanan. Naibusan ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. Wen may kidi Nalang araw. Aglun ka man rin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Hey, wen garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalaan ta. Tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro dahan na iti gamit ta iti sigod a balay ta. Alangan na pagkatin ta pala na gita. Ay, saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay la ti utang ta. Ay ka, utangin tamadin Dam amaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay,
Kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak pa'y mart. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan kabagis. Ngam saan may paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak dito third floor! Dito silitra! Abay aya! Ayan mo ayamay! And that, dito yung first floor! Umay ka ba taday paraming kuking ka? May nay na! Sikati at nakasapulan na! Di sikati umay dito third floor! Darasan! Daisan! Masado takla nga bumaba! O, dayang. Makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Tika! Alam ti may sa kudsun ni Jai. Kun taipungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jai no kaya mau. Hey, bandak mo ita. Mabuti lang no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah. Ay, awan ba'y pagbayad ta. Ay. Una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Tanapintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Taray ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagan kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka muagsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Wan na nakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti pan nakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayon ton iti kama na ije baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na ije ospital, no bilang laeng. Ay, uwan nga raw na nakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi ije agbusbusi na ije baba, nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera nakaw. Ah, agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema no kasanawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw.
Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, di gusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita tainutilan ti asawak. Alakastan, toy gayem mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin. Manang Biyanang! Manipod kani kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama itangam sakbay na welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay ni Marites Rasote, Family Fausto, Family de Guzman, kan Asyo Family from Analiza. Kastiman di ko na ni kabsat Olga. Dear Manang Biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasaok ti kasta, adda ngamin bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko. Kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agaway, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Ta mga nuparbangon taon no makaawidak. Papanan nyo manan ayan na. Hindak agsapul iti pagsayaatan balasang ka. Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko nampay sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan agtagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siyak pari bunog. 150 to'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay huwag nga rod Ada to malimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na dya bakak mananita. Ala, intakit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisos. Mala, mapantangarudang. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ay, ilibre na tumat Syakla ka na yun, nanti mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta naimot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Ay, wan matkit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan
boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ng ti kontratam dito'y abroad? Agawid akton. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan rikrik na ag. Ngam adamat nga rod timpor nga an na yun ti bagi. Wen agpaimbag kanto pa'y anaimbag manong. Una, si Kangay mo't sindi. Anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan, bareng makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad, ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublen, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan nin ka ni Cindy Reta. Agnegosyon to kanon ni Cindy. Agaplayak tumat siguro iti sa balya pagilyan. Ta narikat ti trabaho dito eh. Ang aginanak to pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta ka ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manot inutang yaw? Kwa, 5 mail anak kaw. Sing-singiran na nga rodan, nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alah, tatawitan da kayo. Ang pang-aasyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga nga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sa nabalay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amlakad eh. Awang mamapukaw kang ka. Para day tala ang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti da duma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siyak, gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aduma ti napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg, kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapinta sa magatang. Uray siyak manong, di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit man ti sakak, agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo nagitataon, kaya't da ka nadaulan ka na kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigregatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abastuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni,
Apa yan, nana? Nakita kakabagyan mi Impulong na kadagiti anak ka Nalaing na nga parboy ti Sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngamno ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan mi Manakibiyang na nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tadda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Secondhan pa'y mga raw. Saan na bale? Ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Ay, huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga oray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kenkwana. Nangrong na idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raud, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina ken karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Siyak ti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan, nana. Tadye basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray limagasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan, nana. Pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo nga rudan tan 5,000 barawk. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha?
Kung namalan siguro kan nga agdamdamag. Apay, nalipata maon nakatulong ka laang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga. Tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahom ti siputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, may kasla saan tangagayam. Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kan tumay. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Unay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan ayan. Akat agayim tamay. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Gamdi mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Muray siya nga raw na bakak may. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batyag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday ta alaya. Nalungtutan. Saan mo't laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay naimbag nga oras mao pari karpyaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak na minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak dahi jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, mare. Imo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko akwarta di mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaam mo ti tricycle ija balay. Alam nga rin, ijay to balayon ti pangyawatak iti kwarta, mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawam mo panagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle may ija balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tatakarpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka.
Ta sayang mo, ano, naka-istambay lang. Anya, serbi na asinaldaak nga inudyak ipasada. Ha? Ala, amo ka di dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, diyak mo Basta noon niya ti saritaan magin ni Mari Olga. Isulang. Sige, baba na ko. Ala, Jesus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinday. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Anya? Apay ng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaing pakada-kada kami. Nangaramatan nyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niya. Tayin tayo sa kaunan. Ay, Jay, 5,000 pesos. Jay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan. Tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw. Iso at tila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, di nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung ti rumwar. No di da kami denggan nga anak yaw. Nasaysaya adla pumanaw kami. Agabang kami ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan da kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbayinak kadagiti anak ko iso ngayong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak met sagpaminsan no daytay maburyungak iti balay mi. Ngem inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless ka na kayo amin! Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Conrad sa naapod no anagan tintay idrama itangam sakpay na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ken makablawang pa dabing Soriano, Jackie Claro kananirisa Sotero. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ng biyanang. Naglakaak nga gaburido. Basit labanag umdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Awa magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema nanang. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, jikal din ko Di namat paggatasan, di doang nga anak na.
Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak idagsapa. Hanggang di naman paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro, tada mo na nga minti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Matanaganak ka talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, hanyamat nga minji inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumustan di kalding mau. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon adag iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang iti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko iti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga agproblema anak kaw. Ay, manak na nang. Ang kasanungatan nga, no, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ang pala panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conran, gatang mamin ang nagitay tarakin ko kalding. Tana uma ako ngagtartarakan. Kan awan pagpastura na. Ha? Sayang, mayat ko Ang awan mo't kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo ni tinala ka pare. Tanong sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mo't paggatang ko pare. Utang mo ni iso. Ay, diyak kayat yung umutang pare. Tayo supaya pampanunutak da ita. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road ate agdiskitar a pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige. Padasag tagdiskitar pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Anya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan. Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina. Adun tagtagtag. Alang ron, saanan? Pare Jaime. Pare! Oh, pare Conrad. Anya nga, agdan na diskita na. Awan pare, nga malay, utanga ko. Sigurado ka? Uwan. Basta di naksingirin na dagos Wen, danag mo na ya pare. Magtulag ta. No di ka makabayad, sublik na kiti kalding ko. Sige pare, makamuritan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo tikastoy. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay nga min anangala ka iti kalding no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod nga agmulak iti sakate. Inak pala mangala iti imulak. Nagmula ka kumapay nga imuna sa ka nangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya kalding. Isa ka tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Taano sampay ti agsakate.
Adumat ti sakati ija bantay. Wanan ananang. Apay kasla glulutoy arimbor di anak tabakay. Kasla nagdakkel marin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok itiyero itay ngam awan mabirukan na. Orayen na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat si sigod na mo baong? Isunto sa rin na. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga pampanunot no danduma? Sa intungkwan, ag probleman. Iraman na pa'y na taon, ag problema no danduma. Mala, awawatam ka din dya anak talakay. Amom matakas dya ti ugali na. Pampanuy-nuyam ngamen ni Sukastay. Di mo ngamen ung tangkay. Kaasi mga road no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dya anak ta. Isu nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Sama itong nagitikalding mo paray. Wan pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, mayat na paray. Surtime ta sagdudwat anak da. Lagitay na duma. Sagay sala ta anak da paray. Wan pare, ang problema kamat na pangalaki ti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami niti sakate. Ay, problema mo na ito, paray. Kaya kasano, tayo bayad mo ngay paray. Makipagpakaasi ako mga pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta paray. Basta binulan Awan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Inakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa'y ngamin ti inkabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta kun nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi da lang mabisinan. Apay kay nga ila ako madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ko. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati iji bantay. Awan maipakanan. Orahin pa'y kumado makil lagi tandak na Samo ila ko. Tapnoan ako matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kayat ni may stress. Diyak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kaun, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kasla naman problema, maun. Nalakom matan dagiti taraken mo apag problemaam. Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Ada nga rod kamuro dito agong kunanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong kumit. Adaan alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parparikot am Conrad. Basit laba nagdayta, anak ko. Dakkalabanag para kanya tanay. Ada planok nga armain. Ngam kastoy matoy agong kon. Adamot nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw na nang. Apay, asino ti armam aya anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok na nang.
Inak to Arman no in person day tao. Ada ako nito ayan tiri daw da Agustina. Ay, kaslag nervyosak man. Apay nga yakas tao. Oh, problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan ti takulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Ha? Ay, Naimbang orasyon, nana. ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Ape, nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumrak ka! Kwa? Agtuktuk ako maitayan, nana. Apag-isuma tarumwar kayaw. Agad sumrak ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko ma, nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyamanak, nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka, agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito'y pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mula kasya ni Agustina. Jalat na mapukawan, di namnama pare. Siga nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko mga bumulod iti bigao Agustina. Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakkel no ada. Adamat gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. May nanak ko. Gagangay na. Tabalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga adulang talag iti agarim kang kuana. Tamalak sida na pintas. Nagagat pa'y kan nasing pa'y abalasan. No ngay mapastedak, di bampannog laang. Talaga akas tati agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw dagiti agarim kang kuana. Nagbabak nang dapaya. Kan nagtataal na. Kas makita pa'y barap. Sakti inaya ni nanang mo. Depende iti diskarte na ita. Manjaksan? Na. Amangan no basta din naktumot laang. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngamsyak. Wala, ngabnabisi mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapay. Kan adama ituram. Iso adakkel ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman na ka. Naggasatak mo tayo. Takinayat na tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan di pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanje pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, di dak nga takatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan ay ha? Saan man natila pagproblema am?
Basit labanag dagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina, ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ko. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang, kunak ano mapukaw matlaan, ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak, marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa'y lati kasaryo, ano kwa? Ay, saan nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umo na arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na, Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito sip angkong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyan? Maigid-gidan mo't ngamin dahi ito alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayutin na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapa yakas jay. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taagi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kaninanang, uno ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, mandit ti kasto ama paspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon, adanton anak ta. Wal nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Ang mga no nabisyon tao. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalin to ket ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka, tada importante apapananta. Anya ka mo ito Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtayt. Saan lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. O, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti intag na nga agas kan kawan.
Kan surutam amin nga imbaganakan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Diyak laamon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Diyak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jak ilibak agrabe tinagdalanak. Jak impagarop anadanak matgayaman iti ansayati. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay iti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya, nang runa itataadan duwang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin.